ndawa kana kuna kindu mundu angiria gikorwo gikigiririria maundu macio kana ta hi mundu angika nigetha agiririe kugia na prostate cancer? Tugaga atiriri, wa mbere ni wika mazoezi. Mazoezi ni namba imwe. Number 2 tugaga ni kiri uraria, taru ni tugaga matunda maria mothe mena rangi mutune. Yes. Okay? Yes. Icio nicio twitaga melon, watermelon. Yes. Indo twitaga pink berries. Yes. Ni njega muno. Beetroot. Indo icio ciothe cina turangi tutune ri ni njega muno, kana matunda macio mena rangi mutune. In fact tugaga kindu gothe kina lycopene thiini wa kio ni kiega muno. That is including the what we call nyanya. Na nyanya ya jeru, tomatoes, ni njega muno muno na ni kuga atiriri ucirie cienduge ka cie njithe. In fact taru nyanya wagirwo kumiria njithe for this particular purpose. Yes. Wagirwo kumiria njithe ugaka uguo ri ni uteithagiriria gicunji tugaga around 20-22% ya kugiriria muthiori. 20 to 22 kuria giondu giothe kina lycopene. Yes. Uhoro wa guthama turie he mururia no twagwetire ino ni waugire ndithamaga no icingi no ithame mithembe no ingi ya cancer ithie muthiori-ini. Really to do so no ni tugaga atiriri taru ugigia na kindu gitagwo colorectal cancer we mundurume there are chances no ugie na kina prostate cancer due to gukwaniriria. Yes. No hihi na ti most likely. No there are chances. Tuga there are chances. No ugie but kuga ate no really it will happen. Ndingithama Sheshe ni hakuhe nawe.